Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan nastavak na temu kako podesiti vlastiti televizor. U ovom nastavku ćemo pokazati LG-ev LA860V Full HD televizor za 2013. godinu, najbolji od LG-a za 2013. A koji je najbolje performanse pokazao naravno nakon kalibracije, te ćete u sljedećim minutama vidjeti koje postavke smo morali promijeniti da bismo dobili optimalnu sliku. Za početak odabrali smo Expert 1 predložak, a koji nam se pokazao kao najbolji već tvornički te najbolji za kalibraciju jer nudi najviše opcija. Opciju backlight smo ostavili na 50, to nismo dirali, dok smo kontrast smanjili na 75. Razlog je dobivanje optimalne gama krivulje i iz tog razloga smo morali malo smanjiti kontrastno, zato smo dobili ujednačenu sliku bez obzira na njenu svjetlinu. Razina crne boje, brightness, ostala je na tvorničkih 50. Horizontalna i vertikalna oštrina ostale su na 10, ne unose dodatnu oštrinu i stvaranje obruba, tako da to nismo dirali. Color i tint također ništa, već unutar Expert predložka smo ovako isključili Dynamic Contrast, Super Resolution, ostavili standardni raspon boja. Pooštravanje bridova smo isključili, isto tako Color Filter je isključen. Gama 2.2, tvornički je jako dobra, tako smo ju i ostavili. White Balance, primijenili smo metodu podešavanja u dvije točke. Ovo su vrijednosti za svijetle tonove. Znači, pojačali smo crvenu i smanjili plavu. Dok za tamnije, opet smanjena crvena, pojačana plava. Ovaj televizor nudi i podešavanje u 20 točaka. Tu smo napravili određene korekcije. Vrijednost 100. Oslabljena plava, ponovno oslabljena plava, dalje bez modifikacija, 50, i to je to. Color Temperature Warm 2. Što se boja tiče, počnemo od crvene, njih smo malo prilagodili, prvenstveno po pitanju njihove svjetline i nijanse. Za optimalan rezultat. Picture Option, redukcija šuma je nepotrebno da radi, to je isključeno. Impact Noise Reduction također za filmove, neka se gasi. Black Level Low za optimalnu crnu boju i kontrast. LED lokalno zatamnjenje Low, smatram da je to nekakav optimum između poboljšanog kontrasta i varijacija u slici. True Motion, mi smo ljubitelji originalnog takta kod filmova, znači bez ubrzanja, bez interpolacije. Tako da smo u user predlošku dejudder smanjili na 0, a deblur realno može ostati i na 0, već će slika biti oštrija, bez obzira je li na 0 ili na 10, nekakav broj koji smo odabrali je 5. Naravno da tu možete staviti i 10 ako želite. Aspect ratio, trenutno nikakav ulaz nije spojen na ovaj HDMI priključak, no kada jest preporučujemo Just Scan, znači drugu opciju za 1.1 mapiranje i najveću oštrinu koju nudi ovaj televizor. Ukratko to je bilo to. Ove naravno postavke ne trebate doslovno kopirati, već neka vam služe okvirno kao polazišna točka za podešavanje slike. Naravno za najbolji rezultat možete nas kontaktirati ukoliko ste zainteresirani za kalibraciju vašeg televizora. Lijep pozdrav i doviđenja.